Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Jumpa lagi dengan channel 3R Studio. Kali ini kita berada di Terminal Bareh Solok pada Kamis sore tanggal 11 Februari tahun 2021 jam 5 sore. Nanti kedatangan bus dari Jakarta. Di pool NPM telah masuk 2 unit MPM dari perantauan. Yang pertama NPM Firkansa 12 dengan julukan Ganesha, dan yang kedua NPM V20 dengan julukan Ambassador. Saat ini masih menunggu 2 unit NPM yang lagi di jalan menuju Terminal Bareh Solok dari Jakarta dan sekitarnya. MPM New City memasuki Terminal Bareh Solok dari perantauan Jakarta dan sekitarnya. Baru saja sampai di Terminal Bareh Solok. NPM dengan julukan Copper Boy, NPM V48. Terlihat dari kejauhan NPM masuk lagi dari rantau. NPM V40. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're
Jadi sudah ada 4 NPM yang dari rantau yang masuk terminal Bareh Solok. Yang pertama Ambasador, yang kedua Ganesha, yang ketiga Coverboy, yang keempat Murai. Sebentar lagi akan dilakukan transit penumpang di antara keempat unit NPM ini sesuai dengan daerah tujuan masing-masing. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come, my tears, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if. Saat ini tengah dilakukan proses transit penumpang NPM sesuai dengan daerah tujuan masing-masing. Kedatangan unit MPM Pelago dari Jakarta di terminal Bareh Solok. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we go. Satu lagi MPM dari Jakarta masuk terminal Bareh Solok. MPM dengan julukan fleksibel. We will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. NPM meninggalkan terminal Bareh Solok menuju daerah tujuan, diawali oleh NPM V48 Coverboy. Selanjutnya 3 NPM lainnya, NPM V12 Ganesha, NPM V20 Ambasador, dan NPM F40 Murai. We will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We Proses rise up transit from the penumpang dust and claim di bus MPM sesuai dengan daerah tujuan masing-masing. we rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne.
MPM meninggalkan Terminal Bareh Solok menuju daerah tujuan, diawali oleh MPM dengan julukan fleksibel. Selanjutnya bersiap-siap meninggalkan TBS, MPM dengan julukan New City. Ya, MPM New City meninggalkan Terminal Bareh Solok. Selanjutnya NPM dengan julukan Velago meninggalkan Terminal Bareh Solok.